Ćao drugari, danas ćemo pričati o kretanju. Nema boljeg mesta za priču o kretanju od dečijeg igrališta. Kada pitamo nekoga od dece šta je to kretanje, teško im je da daju odgovor na ovo pitanje, međutim na igralištu sve što deca rade je kretanje. Od skakanja, trčanja, veranja, spuštanja niz tobogan, klackalice, ljuljaške i tako dalje. Kretanje je u stvari promjena položaja tela u odnosu na druga tela oko nas. Sad ćemo da vidimo, postoje različite vrste kretanja. Pa evo, prva vrsta kretanja koja će nam Ines pokazati, to je pravolinijsko kretanje ili kretanje po pravoj putanji ili pravoj liniji. Postoji i krivolinijsko kretanje. Krivolinijsko kretanje je kretanje po krivoj putanji ili krivoj liniji. Pored pravolinijskog i krivolinijskog kretanja, postoji i kružno kretanje. Kružno kretanje je kretanje po kružnoj putanji. Imamo još različitih vrsta kretanja na igralištu. Deca kada odu na klackalicu i sednu na nju, misle da, pošto sede, se ne kreću. Međutim, to nije tačno. I na klackalici se deca kreću tako što se kreću gore, dole i tako stalno gore, dole dok se klackaju. I na ljuljašci se deca kreću, pa ćemo sada da vidimo kakvo je kretanje na ljuljašci. Evo ga, na ljuljašci se deca kreću napred, pa nazad, pa opet napred, nazad i tako sve dok se ljuljaju. Deca vole i da skaču na igralištu. Šta se dešava kada skaču na igralištu? Svaki put kada skoče i padnu i nazad na zemlju. Zašto se to dešava? Zato što ih privlači zemljina teža ili gravitacija. Sada moram da mirujem. Ines se umorila i sada želi da miruje. Iako nama se čini da ona miruje, ona u stvari apsolutno ne miruje, zato što se zajedno sa zemljom kreće oko zemljine ose i oko sunca. Ćao drugari, to bi bilo to za danas.